Negdje tokom jutarnjeg programa više puta sam istakla da ćemo govoriti o mladim ljudima koji stvaraju i čine dobra djela, posebno pomažu onima kojima je pomoć zaista neophodna. A s obzirom da sam i ja iz Semberije, znam da je Brodac selo dobrih domaćina, ali i dobrih mladih ljudi koji kada uzmu stvari u svoje ruke moraju to realizovati. Iz godine u godinu organizuje se jedan lijep turnir humanitarnog karaktera i nekako spojili su lijepo i korisno da bi poslali jasnu poruku svima. Budite uz one kojima je pomoć potrebna. O tome ćemo govoriti tokom naše teme jutra. Sa mnom u studiju su organizatori humanitarnog turnira Đorđe Tojić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala. I sa nama je također Marko Škorić. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobrodošli. Sjajnu priču donosite u naš studio i drago mi je što ova priča upravo potiče sa ovih prostora. Pa za naše gledaoce i slušaoce koji možda nisu upoznati o čemu se radi, kako je uopšte nastala ideja za turnir po malama i po čemu se razlikuje od drugih? Prije svega hvala vam na pozivu. Velika nam je čast i zadovoljstvo što imamo blagoslov što možemo da ispromovišemo našu priču, naš turnir i prije svega što možemo nekome da pomognemo. Kao što ste rekli, mi dolazimo iz domaćinskog sela Brodac, poznato po gostoprimstvu i po tome što se uvijek nađu dobri ljudi da pomognu nekome u nevolji. Brodac je to pokazao nebrojeno puta. Drugari i ja smo prije 5-6 godina došli na ideju da organizujemo neki turnir koji u početku nije imao tu humanitarnu crtu, ideju, nego da pokušamo da evociramo neke uspomene iz starog Broca, iz 60. godina, kada su naši očevi, djedovi i te generacije, kada su igrali na raskrsnicama, sokacima, na nekim njivama, livadama i tako dalje. Oni su pravili neke svoje mini turnire, pravili su neke ekipe, glumili su da su Crvena zvijezda, Partizan i tako dalje. I onda su to naši očevi nama prenosili te priče kako su oni igrali, kako je postao neki lokalni rivalitet među određenim dijelovima sela. Slušajući te priče godinama, mi smo došli na ideju da organizujemo nešto slično u našem selu, naravno u modernog formata. Imamo u centru sela sportski kompleks koji je međutim godinama već bio dotrajao iz razloga što se na njemu nalazio sve manje i manje prisutan broj dječici koja su uopšte htjela da se bave sportom i da izađu napolje da se igraju. Teren je počeo da zarasta i sve manje omladine se družilo i okupljalo u selu. To nas je postaklo na ideju da napravimo nešto kako bismo animirali prije svega tu omladinu, ali i da skupimo mještane Broca da imaju neku zajedničku stvar oko koje bi se okupili, a onda nam se javila ideja da nekom ih pomognemo kad smo već tu i da prikupimo neki skroman možda prilog novčani, ali da ta pomoć ode u prave ruke. Prve godine je to bila neka čista improvizacija, na brzini smo organizovali neki turnir koji se pokazao kao pun pogodak u međuvremenu. Kako je koja godina prolazila, sada je već petak kad organizujemo, mnogo ljudi je prepoznalo tu našu ideju, našu priču, uključilo se u organizaciju i sad je to stvarno zaživjelo i mislim da smo napravili pun pogodak sa tom idejom. Sigurno da jeste. Marko, vas ću pitati ko sve može učestvovati u turniru po malama Brodac 2025. Da li su to ekipe iz cijelog kraja ili samo iz sela Brodac? U turniru može učestvovati samo ekipe iz Broca. Ne može sa strane, dosta ljudi se prijavilo sa strane koje smo morali da odbijemo. Zato što je turnir, sam naziv govori po malama. Da. Nekako želite to ljubomorno da sačuvate u vašem selu, je li tako? Ali svi su dobro došli kao publika. Naravno, svi su dobro došli, svima su ruke otvorene širom. Svako kogod hoće da dođe može naravno da pogleda, da vidi kako to ide, kako se odvija. Ali i da učestvuju u ovom humanitarnom dijelu, je li tako? Naravno. Turnir se održava u posebnom periodu godine. Zašto baš oko Petrovdanske slave? Pa da, Petrovdan je seoska preslava i iskoristio bih priliku da svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti čestitam današnji praznik Svetog apostola Petra i Pavla. U narodu poznat kao Petrovdan i upravo to je seoska, kao što rekao, seoska preslava sela Brodac i čestitao bih
mojim Bročanima današnju preslavu. Danas je Brodac, da kažemo, centar Semverije. Tako mi volimo ponosno da istaknemo, zato što danas u Brodac sliju ljudi sa svih strana svijeta, zato što je Brodac jedno veliko selo koje ima, nažalost, sve veću i dijasporu, moram to da kažem. Međutim, svi ti ljudi planiraju odmore u odnosu na Petrovdan i u današnji dan najviše Bročana zanoći u selu Brodac, ako možemo tako da kažemo. Iz tog razloga smo mi odlučili da turnir napravimo oko Petrovskih dana, jer znamo da će tada najveći broj stanovnika koji vuku korijene iz Broca ili su negdje na pečalbi u inostranstvu da dođe i mogu da se priključe svojim ekipama, a o tome je Marko već rekao, znači ekipe, naš turnir je karakterističan i specifičan po tome što igraju samo ekipe iz sela. Znači nije dozvoljeno, pod znacima navoda, dozvoljeno da učestvuje neko sa strane, iako smo imali dosta upita. Ljudi su iz najbolje namjere željeli da se prijave, da daju svoj doprinos za humanitarni turnir. Međutim, specifično je to što je zatvorenog tipa, zatvorenog karaktera i imamo već predefinisane ekipe. 14 ekipa se prijavilo ove godine i mislim da je to stvarno jedna lijepa brojka, lijep broj ekipa koje mogu da pokažu i zavidan nivo kvaliteta fudbala, mada na tome nije akcenat danas, nego na nekome da pomognemo, ali prije svega da se družimo, da se dobro zabavimo, ali da pošaljemo jednu lijepu poruku svijetu. Svakako. Kažu, organizacija je najvažniji dio posla. Koliko je teško bilo sve organizovati i da li ste negdje zadovoljni s obzirom da je događaj sutra? Pa, na prvu loptu mislite da je jednostavno, u stvari nije uopšte. Dosta je zahtjevno. Ima dosta posla oko same pripreme terena, oko postavljanja tih banera oko terena, čišćenje, popravljanje klupica, svega toga, sama realizacija oko medalja, oko trofeja, oko ovih reklamnih majica. Dosta toga se ulaže i danima se realizuje kako će sve to da se odigra. Dobro je ispalo sve. I mladi ste, što je negdje najvažnije. Mladi igraju ključnu ulogu u ovoj priči negdje, da se nadovežemo. Čini mi se da su oni u toj organizaciji negdje najvažniji, u lancu organizacije. Tako je. Mladi, zaista moram da pohvalim, veliki broj mladih iz našeg sela je priteklo u pomoć. Tu smo par drugara, ja koji smo od početka u organizaciji, koji nosimo tu neku čitavu priču, međutim moram da istaknem, da pohvalim sve ostale koji se sami javljaju već posle nekoliko godina da pripomognu, pitaju šta nam treba. Međutim, mi smo već neka uhodana organizacija, već poznajemo naprijed sve korake koje treba da isplaniramo, ali eto, mnogi kažu da su mladi danas pasivni i da možda ne vode računa, da nisu zainteresovani za neke društvene pojave, međutim ovo je dokaz da je možda i suprotno, barem u našem selu, na što sam izuzetno ponosan. Da. Kada ste započinjali priču, rekli ste da nije bila humanitarnog karaktera. Kako ste došli na tu ideju da tu humanu notu probudite i evo ove godine odlučite da pomognete Maloj Mihajli? Da, pa znate kako, turnir nikad nije bila opcija da pravimo turnir koji će biti nekog profitabilnog tipa ili da ima neki nagradni fond. Mi smo prvo zamislili da to bude neki skup druženja, neka revija fudbala, druženja, da okupimo ljude, da ujedinimo oko neke ideje. Međutim, kada se prije 5-6 godina pojavilo u komšiluku, u komšijskom selu se pojavio neki slučaj sličan kao danas, odlučili smo da prikupimo neki novac i da nekome pomognemo. Druge godine je to išlo već svojim nekim tokom, zatim se uključila i neka humanitarna organizacija i svake godine smo pronašli, naravno danas ima bezbroj slučajeva kojima je potrebna pomoć, da li je neko bolestan i u lošem materijalnom stanju, pa smo mi htjeli da damo svoj mali doprinos. Ove godine, kao što sami znate, i dosta građana Semberije i regiona se uključilo u pomoć za malu Mihajlu Filipić, djevojčica iz Šekovića koja boluje od jedne neurološke bolesti. Potrebno je dosta novca za liječenje. Porodica naravno ne može to sve sama da je izmogne, tako da smo odlučili da damo neki svoj doprinos novčano, materijalno, ali prije svega možda još važnije da proširimo tu priču, ideju i da pošaljemo poruku svim ljudima dobre volje koji su spremni da pomognu, a vjerujem da ih ima dosta. Da, rekli ste potrebno je mnogo novca, koliki iznos je u pitanju i evo da kažemo svi koji dođu na turnir kako mogu uzeti učešće. Mislim da je oko 150.000 eura neka početna cifra o kojoj se priča. Naravno, variraju te brojke za liječenje u inostranstvu.
Svi su pozvani da dođu na dan turnira, imat ćemo humanitarnu kutiju, svako može da da svoj dobrovoljni prilog. Također ima i neki SMS broj na koji mogu da pošalju humanitarni SMS i zaista bih pohvalio razne organizacije i privredne subjekte i sve ostale aktiviste omladinske širom Bijeljine i regiona koji se uključili i koji prave neke događaje kao što su koncerti, isto turniri kao i mi slično, tako da puna podrška svima od nas dolazi. Marko, kako se osjećate kada znate da ste nekome pomogli? Koliko je taj humani čin u stvari važan u životu pojedinca? Pa jako je lijep osjećaj, prije svega kada nekome možete da pomognete. Lijepo se osjećate i samim tim lijepa je poruka da vide drugi ljudi, drugi mladi ljudi, da može da se na takav način pomogne jednoj djevojci. Da, vi, Đorđe? Nema šta, to je možda jedan od najljepših osjećaja. Kao već ste pitali za organizaciju, organizacija zaista zahtijeva dosta pripreme i crpi dosta energije iz nas. Svi smo mi ljudi koji su nekim obavezama i pored toga pokušavamo da organizujemo ovakav neki događaj. Međutim, sama ideja oko koje smo okupljeni nam daje motivaciju i snagu da istrajemo u tome i da svake godine podignemo organizaciju na viši nivo. Ja bih samo dodao da će ove godine imat ćemo specijalnog gosta na turniru. Jedna djevojčica koja vodi porijeklo iz Broca, dakle ima svoju ekipu na turniru, aj tako da kažemo, će da izvede početni udarac, a ona je upravo prije nekoliko godina prošla kroz istu dijagnozu i kroz sličan tretman, borila se sa istom bolešću kao mala Mihaela. Ona je sama izrazila želju da pošalje poruku Mihaeli, njenoj porodici, da je put ka ozdravljenju itekako moguć, da je i hoće na svom ličnom primjeru da pokaže da je ona sama uspjela da pobijedi tu bolest i eto da pošaljemo poruku zajedno sa njom da uz pomoć dobrih ljudi možemo sve zajedno. Da porodica Mihaele Filipić nije sama. Sjajne poruke šaljete ovog jutra iz našeg studija, ali je negdje, evo, zašto je važno da ljudi dođu sutra, je li tako, 13. jula, od koliko sati u Brocu? Važno je da dođu, da se prije svega družimo, da se skupimo. Turnir počinje od 12 sati. Može da dođe kod god hoće. Naravno, čuli ste ko može da učestvuje. Kutija će biti, što je rekao Đorđe, izložena za pomoć Mihaeli. Također, ja bih htio da dodam da pored samog fudbala, koji jeste centar okupljanja, jer turnir u malom fudbalu, međutim, nije glavni akcenat na fudbal. Mi imamo tu, pored toga, zaista dosta i nekih drugih aktivnosti. Nakon turnira nas čeka i humanitarna rock svirka, rock koncert. Tako je, momci iz našeg Broca koji imaju svoje bendove, Outriders i Trn u oku, koji se bave već duži niz godina muzikom, a vrlo su mladi, su odlučili također da se priključe našoj akciji, tako da kad završimo čitavu ceremoniju dodijeli pehare medalja na kraju za najbolje strijelce i ostalo, malo ćemo da se i zabavimo i da nastavimo da pomažemo time što će i dalje da traje akcija, kutija će da bude tu izložena i svako je pozvan, ko možda i ne prati toliko sport, da navečer dođe na tu žurku. Rekla sam, spojili ste lijepo i korisno, definitivno. Sada još da pozovemo sve da dođu, eto, još jednom sutra u Brocu od 12 sati i želimo da vam uspješno protekne i ovaj događaj, a mi smo tu da vas pratimo. Nadam se da vam nećemo smetati. Hvala vam, vi ste dobro došli također. Hvala lijepo na ovom razgovoru.